o tromir thlani som pali ni lai ni kan lo thleng ta reng mai tun truma hianin Pakistan lam thuthar kan han ngai thlale dona kan hriat to ang khanin India le Pakistan ramri buaina kal chho meka khanin ral thuam hmangin lian tham tak khan an han in beya kumsang kha ko somsari pakhat India Pakistan in do hnuwa ral thuam hmanga in chan ton na lian ber a thlenga ni kha ama ero chu tuna hianin in ka hai kalpuyani ta a ral thuam hmanga in chan ton na ti top leilo ka ni a maro chu diplomacy ang zong le malak na rang heram panitana an kalpuina hianin boruak hi alchuak le thei reng ani tuna hian an ladam kim lo ve ti chu an thu le hla puan chu atang hian a hriat maya boruak lian tak po alchuak le thut thei reng ani awang hianin helam hian ngai vena hlo mek zel bok ani chuti mek lai chuanin Pakistan chuanin do tu anei tlat maya aram chunga tangin beitu ral thuam hmanga do tu aram chunga independent puang ram lian tak maya om meka hei hi Pakistan ti buai tu ani meka India le Pakistan issue boruak thar om chawa le tuna boruak tharan nei mek hian ngai vena hlo mek ani cricket si India rama sport le gaming website run tlak berania aron represent tu te hi dinis karthik le pori moni te anni ILP lo thleng le ta cricket mangin zili games a spin la kartin iPhone iPad le thil dang tam taki dong thai cricket sian ILP hungama aron keng tela loman tam tak cheng ve bel chen hi noi thum an pe chuak to bok Yamaha bike Realme mobile Apple Watch TV le loman tam tak don tur om boke cricket sa hian sign up la promotion section alut la code pin 11 mangla 100% welcome bana si dongang i join ani chuanin cheng zathum rapid bonus si dong thai phone pay Google Pay bank transfer mangin olsam takin deposit thai ani cricket application mangin kartin iPhone 16 Pro Max dong thai turin comment link mang hian register role mani khan kan ti chuak zok to a tuntuma hianin kim changzo ka hantarlan kan han tumanga Pakistan a hian province Rambial engamoza ta oma amairo chu heng Pakistan Rambial province a hianin Balochistan province hi azau bera mara chu mi hring cheng hi antam lo ber thunga chuti lai ro chuanin leilung ho sakna natural resource a hianin helai Balochistan hi an ho sa viau mai leilung ho sakna atam viau maya Pakistan le China ina thodun an kalpui China ina malakna lian taka kalpui BRI an tia Belt and Road Initiative a kalpui masona rural manga hak azo mek na hian Pakistan po hi a chhortu le China thiana ni anga chu BRI kalpui na mun poimo takania China sum tamtham tak Pakistan hian an puka chu helai Balochistan a hian in masona na lian taka tho ani boka helai natural resources angchi lak chuana atan China sum te po hi manania China hian in infrastructure bon tak mai helaya hian akal pui luk mai bokani chuta tak chuanin kan natural resource te an la chuaka kan ho saknan la chuaka baloch mi puiten ara kan tel vele si lawa kan chhor vele si lawani ti te chu tu na mi pui tam tak aw hlania man atang to in Balochistan hian Pakistan a om hi an lo du to lo tin soila helna alo piang chuaka Balochistan silai keng pol hi tuna hian chaktakin malatu an nia tuna hian independent an puanga inkana om cham chi ani India le Pakistan buimek na EKHAI an nei malutuk hi Balochistan tan chuanin thilpoi takania poyan ti hle India Pakistan buiden chen hianin inka chua ve thei hi an lo in ringa chu po chu an be seina nia India hna po message thonin Pakistan nena anin beila ya man lak dan tur engkimte rom hanan siam dan te po social media ron li kani kha chu tiang vel chu thilom dan ani a kan hria tawng khanin sangkha ko somsari pakhat India Pakistan in dawa Bangladesh India malak na apian chua hakan la reng ome khatiang de bok khan tuna hianin India Pakistan boiden chen hian Balochistan province hi Ramzalen niturin thui tak kha be seina han loin na ya amai ro in ka hai alo om le ta box sia chutiang jung chuan tuna hian na takin an norme kani Pakistan sarkar an chhei buai hle tuna thu thar bera chuanin mun somnga borvela hin in beina ommek ni in tarlan ania Pakistan lam media ta hian an puang tam du lo viau maya sarkar hian tuna tol chung boina ommek hi
tarlan na sat hi arem tilo an media te a khap viau ni nan soya a chan chu Indian en boina kha tiang khop khanan na ya chuti lai ram chung boina ram chunga in dona civil war lian tak chuak thei din mona ding mek chutiang anga khovelin an mu hi Pakistan hian adu lo ve bok ni in alanga maro chu tunlai chuan media te chak to a puang chuak anom lo thei lova independent journalist ang tele social media kaltlang te pon an tiang khan an chanchin hi kan lo mu tho tho wani tuna hianin Balochistan Liberation Army tele Pakistan sipai te hi mun somnga pakhat borvela anin BEIH nia tarlan ani Balochistan Liberation Army chuan regional safety lian tak kalpui turin vau khanna an peya Asia chim chaka malakna thar an kalpui tur le ram thar piang tur anga ma an lakna hi pumpel thei lovani tin an soya an malakna hianin ramdang anin rol lo thu Balochistan chuan an puang boka Balochistan Army chuanin mun somnga pakhata tuna hianin beina athlenga mun somnga pakhata voi somsari pakhat darkar somli pariat chungin in beina athleng to tian soya Pakistan sipai le intelligence site te po Beijing a hian an tel Baloch nam tena ma an lak na hi engste te mo rampona tanga thunu nemo puina engma kan dong lo ti in an soya hi Pakistan lam hian rampona tanga puina dong angin BLA Balochistan Liberation Army te hi an puwa India an tin zon de berni ina shria ta maro chu India ming chu Pakistan hian an soi ri che lo na a maro chu hedia thu phunga han ngai tu thuak le han en deuh thuak hian India mi te chuan Balochistan zalena sual te hi kan thlop deuh thup don ti hi chu thil chiang sa ni hrim mai tundin hmuna le kan hmalam hun thleng poin sipai chak politics le strategic formation diktak tuna hian kan in hung rema tutiang tur chuan chakna kan nei ani kan chan vo le kan ma hun engkim lo thleng tur po kan thachianga BLA chuan province Pakistan chu na satakin an soi sela firfiak te chom lian tu firfiak te chom dol tu sponsor tu ti in remna du tia tlang awa a phena helpol manga mala tu ti in BLA chuan Pakistan an puwa India hena director thu soin BLA chuan Pakistan atanga remna in ka haile in riat thiamna atanga inremna kalchho pui tur anga Pakistan ina an soya piang chu bum na ani ti in India chuan Pakistan thu soi ngai chang lo turin BLA chuan acha bokani Pakistan hi civil mi poi sei lo te thi sena in ti bol hlo ni ya thu thiam zong zong hi rin chi ni lo ti in Balochistan Liberation Army chuan India hena thu cha an thlen tuna Balochistan in Pakistan hun an bei mun somnga pakhat te hi Pakistan sipai mun poimo le an infrastructure poimo te ani thu tar langin BLA thu puang tu Zaid Baloch athu soidanin karma sa atanga India Pakistan buaina akal cholai tangkhan Balochistan Liberation Army chuan Pakistan sipai ta na man tangkai mun ma te matong lai na mi te an bei tran thu lian tham taka an bei tran thu an soya coordinated attack voi somsari pakhatan naya darkar enga moza chungin Balochistan ramlua chunga Pakistan mun somnga pakhata be puan thlak man tia soi tarketa hian sipai convoy Pakistan sipai motor inzui angchi te an beya an lambuna tin intelligence center atana Pakistan ina an man te an be boka mineral transport vehicle angchi te nichina kan soita khelai Balochistan hi mineral resource leilung hausakna tamna hmuna niya chumi lak chuana tana man transport vehicle angchi motor angte an bei bokani ti in thu chuan siamani heng malak na an kalpuya hianin Pakistan sipai ta tan chiatna athlen satlia mai ni lovin ground control defensive position ate chiatna Pakistan hian an to kani chuna kin loka indona rian thamjok a chu huna hi Pakistan tan chuanin heuna lian tak atling theidon bok BLA chuan Pakistan sipai le intelligence mun pui establishment ISI chu BLA la kango ngol chuale thu ti dar thin tu an puwa he ISI hi firfiak kui triana mun ni in BLA chuan an soi hialani thu chuan siama chuan Pakistan hi khovel pum huwa pa firfiak pian chuana mun mai ni lovin firfiak thlop tu sarkar polian ramkhat sarkar ni vele ma firfiak thlop tu an nia laskere taiba jaise Mohammed le ISIS angchi firfiak pol te ngong len na le chutianga an mun pui lo ni thina ni ti in BLA chuan thu chuan siama
Pakistan intelligence te hnuaiah hian firfiak network a awm ani ti in BLA chuan an sawi bawk. BLA chuan India telin international community khovel sarkar te chu Pakistan chu thawpui lo turin India telin khovel sarkar an nge na hei hian Balochistan remna ho sakna le zalin na an din chuana kong engkim chu chuan a hon sak thei dawn ni in an ngai bawk. Khovel sarkar atanga thlopna political lat ni emo diplomatic lama ni emo defense lama tanpuina le thlopna Balochistan in an hmu ni chuan he India tangai po in Balochistan nam hi puina lian tham tak a awm ani chuanin he firfiak pol Pakistan hi ti top thei ani dawn ani ti in BLA thu chhuah chuan a sawi. Balochistan Liberation Army chuan thu chhuah an siama Pakistan hi tuna akal dan hi a herrem lo ani chuanin ra chuara phlak tak thlenna hmun tur ani thei dawn ni in an ngaia thu chuan siama chuanin Pakistan hian a tuar chhun zom zel dawn a kum lo om tura hian he state hi eng firfiak pol hian an ti che thei dawn ani ti in an sawi. Nuclear al thuam nei ram an ni a helpol rang rang an khoi box sia chu wangin helai Pakistan din hmun po hi nakin zelatan angai tom hle ni an sawi bawk ani. Hemi ma hian Pakistan sipai ho tu asim munir chuan Balochistan a buaina chuak chu mi sangkhat zanga borvel chau ina har satna an siam wanga lo chuak ni in a sawi thunga mi sangkhat zanga ti hi Balochistan Liberation Army silai keng pola soina nia Islamabad chuan he Baloch helna lo chuak hi puitu le aruga inrola India hapu bokani. Balochistan hi thilsiam na lamate natural resource lamate hausatak ni ma se Islamabad Royal Pindi hian kumsom tam tak chung mineral hosakna lo la chuak to atual chung Baloch mit hna engma a pelet lawa Balochistan atang hianin anzalen na atana beina hi veitam tak alo thleng to ni tun hai kumsom ni chunga dodal na rei berzinga mi chu tuna mi hi nia karma satir lam khan Balochistan rampum mun enga mozata in rem na siama mun enga mozata mi puite pung khomin mi puinuai tel te pung khomin heta hianin zalen na an sual thule Pakistan sarkar laka protection kalpui thu te ponau chhuwa pui ani kha meni sompani khan New Indian Express chuan Balochistan Liberation Army chuan Balochistan rampum hun somnga pakhat chunga coordinated attack voi somsari pakhat an kalpui to ti tar langin report a chuan BLA hian Pakistan sipai le intelligence side le tual chung police station le mineral transport lir theite le highway a infrastructure puimo te an bei thu an tar lang bokani. Balochistan Liberation Army hi Balochistan huna ron ir chuak ron chor chuak an nia ral thuam keng pol ni in Balochistan chu Pakistan atanga lakhran du tu pol an nia Baloch mi pui zalen na zong tu te hanni bokani he pol hian Balochistan tan independent an sual mekani he separatist group hi kumsang ni chhautir lam khan lo pianga Pakistan chimlam munzau taka be pui thlak nan local pui to bokani BLA hian Pakistan security force te sarkar infrastructure tele masona project rang abikin China Pakistan economic corridor CPEC anti chuta na tho te anti boy thina BBC na soidan chuan BLA hi Pakistan thuna ina daudal to pol jinga langsar ber pol ania khotlangram engemaw zatin UK US telin he pol hi firfiak pola an ngai nge hani Pakistan chuan he pol hian Irana hian munma an nei ni in an soya achang chuan Afghanistan a po munma an nei bok ti in Pakistan chuan an pu bokani. Balochistan hi Pakistan chimlam rambial ni in sarkar website na tarlan danin Pakistan marlama Khyber Pakhtunkhwa province Punjab ne naram rinai hani khotlang lamram ri le northwest lama chuan Afghanistan te tin southeast hian Sindh province teram rianei boka Balochistan hian chimlam Arabian Sea dungluan tuipui zau takari bokani Balochistan province a khopui lian ber chu khweta hania hi anram khotlang lama omani kumsan hele somni pali khan mi hring makta duai khat nuenga chuang an chenga Pakistan khopui lian zinga chon somna a ombok Balochistan hi Pakistan province zinga chuan leilung hosak nanga berania gas le mineral te po chung leilung hosakna chuan atela China in dollar tlu la ding on tam tak senga project a siam China Pakistan economic corridor kalpuina poimo takani Balochistan hi gas mineral le tuipui lama hosakna angchi chutianga tanga thil siam chhuale de chhualama
an hausa hle maya Pakistan province a ram re thei le mason lo beran ni loisi ani thuthangom dana chuan Balochistan Liberation Army le tual chung mi te chuan Balochistan ram leilung ho sakna zau tak lian tham tak tual chung mi pui te hlok na om lo tura lak chhuwa hian du lova he pol hian Pakistan sarkar chu Baloch mi pui te dikna le autonomy rab beta an pu ani tuna hian he Baloch thian he Baloch sipai te hian zalen na sualin Pakistan an bei chho meka tunma tangin thilom to mani se tuna an hmalak na an oi fa hi lian tham viau maya India Pakistan boina ir chualai thil thleng ani boxi wangin ngai ven po a hlo viau mai aru khian pui tu an omem ti hi hriat ani lova India hian a pui donem a puyem ti te phei chu social media han tarlan chi po ni lem lo enga po chu ni se hetia han ngai to thok hian chuanin Baloch mi pui te hi an tran om viau ni in alangani ole kan hriat ang khan India khan Pakistan a operation sindur kal puya helpol India a poi khoi kholjin poi selo somni paruk lai thi na kai hnuya khanin helpol mun ma le an mi le sa te bein India chuan be puya thlaka khata khan indo thlona tanga missile an ka chua then khat khan Pakistan nuclear site abe nia tarlana ni kha India ero chuan Pakistan nuclear mun ma beya hianin tronga in sum viau thunga maro chu social media then khata khan tarlan choi choi ani kha khata khanin Pakistan nuclear mun be telani thu social media sang sang kan mu chemical chhozela khanin Pakistan nuclear mun India beina awanga chetel nia soi kal zela radioactive put ruangten radioactive put chuak angten mitam takhian an soya hemi chungchang hi hangai thlave lok tiang Pakistan Sarkar Ministry of Climate Change and Environment Coordination atanga Radiological Safety Bulletin in the community CHUAN many som pathum san hela somni panga a internet a li ka khanin thuthang tam tak ati chuaka khawang khanin Pakistan nuclear hmuna radioactive aput ruem ni aput chuakem ni ti te po chu khovel ngai ven le hlo thona ni mekani kathil than hun lai le India beina hun kha in rol chia mai bok nen ngai to na ti thui viau mai Northern Pakistan om facility a radiation leak fin fi ani thu tarlan lia ethil thleng hi non destructive testing NDT atana man indium 192 capsule transfer mechanical failure wang nia soyani thungani document a chuan confidential immediate release tiania chuta chuan exposure level containment chemical assessment le chipchiar tak chutenga thilom dan chu ji ania ma se ei technical tram deuh hleka han soi fia poi thil har satakani radiation leak hi maini som pakhat chan le som ni panga khan a thleng nia tarlan ania India in ramrikal tanga Pakistan ram chunga missile manga be pui thlak nen khane in rual chho viau mai le ngala chuanin India beina khan in Pakistan nuclear hun then khata ti chia nia soi te po om pha ta ni kha social media mangtu enga mazat in exa document te hian share hi India in phuba helpol laka alla khan in India strike kalpui wangin helai radiation he leak pha ta nia soi te po nom bokani ase hi kaini chuan fin fiana engma kan pe thei lo thung Pakistan nuclear facility bola India in be puya thlak nia soi chungchang kha online a thu thang a omna sa hleya in helna po atama India ero chuan Pakistan nuclear mun be chungchang hi an pha in an tong huai lo viau thunga maro chu Pakistan sipai muna mun som pakhat borvela be pui thlak na hlotling takan nei thu chuang takin India chuan atar lang thunga ni kha radiation leak hi India in operation sindur kalpui la ya ranin tran ani wang khan ngai vena hlo viau ma Pakistan Air Force installation poimo tak tak skardu atanga masrur thlengin India kha na beya surgical air le missile manga abei thu kha kan lo mo ni kha keni pon kan puang choi choya thretur poimo taka chuan heng be pui athlak na hmuna hianin Pakistan chuanin leihnuaya nuclear mun ma then khatabun nia tarlan ania chuta chuanin chiatna engemaw tak he chu athleng ngei ni hiana langani sensitive material installation document leak hi indium 192 radiation nia tarlan ania hei hi radioactive isotope ania industrial testing a man tlang lon takani boka ma se Pakistan nuclear infrastructure atana man thei tur dual use facility a pom mu thei nia tarlan ani Pakistan Atomic Energy Commission PAEC le National Disaster Management Authority NDMA te anin rolawang hian
private industrial accident mai ani theilo ni in alang bokani Pakistan ruai tu an ho tulal berber ta chuan India in phubalak na akal puya US lo in rol vat chuan ngai tuana ti thui hle bok ni in tarlan ani New Delhi in Pakistan Nuclear Command Infrastructure bai mai thei ti kha US kan a hlau thong hle ni in report then khat chuan an tar langa diplomatic source te soidanin India in bei puya thlaka wang hianin Pakistan nuclear mun ma laka siatna emo chutianga nuclear war thleng thei ani awang khan US ka iron in rol ni a soyani bokani documents leka chuan India bei pui thlakna awanga radiation leak na mun anga an soi hi metar zathum borvel huam chunga ni in helai mun hi emergency medical screening nei ngal ni tarlan ani International Atomic Energy Agency IAEA chu formula hria tiran nia independent audit nei tura ruwa manani bok hi mechanical failure te naw ni soi mai a chuanin malak na hilian thamviau bokani bulletin hi adike modik lowi moponi se operation sindura thilom dana khanin Pakistan laka India bei pui thlak na kha alian thamviau ni te pona hriata Pakistan Air Base le an army mun te tin an air defense mun then khat te po Pakistan hian an chan nualani mase he document hi fin fi anilova fake news polo ni thaya ainga po chuni se Pakistan nuclear mun India na bei ti te po hi chiang taka han soi thei ni lo India phei chuan hi a phal le thungani tuna hian ram pan ni te inkara boruak tanga lo MEK ral thuam hmangin in chang ton to ri lo ma se diplomacy a in chan ton na in epton na hi ala lian chho viau mai Donald Trump an ram pan inkara in biak na kalpui atum le solution zona tum chu India foreign policy kalani wangin India chona do dalani kha kan puanta kang khan hi Kashmir chungchang ani a Kashmir boina hi India le Pakistan boina ani ramdang in rol chi ni lo ti kha India ngai dan kum khwa ni a hemi chungchang hi ramchang masabera kan han tar lang le dona Donald Trump malak tum na India na do dal thu te chung te po chu tarlan thuai kan tum le don nia khati chin kha tuna tan chuan han ni le ta phot sela video ngai nom jok le tunlai thu thar in dona thu thar te India Pakistan boruak thar te ngai thlak le wat kan tum don nia